bahasanya gitu kan. Tanam pun cek. Sekadi umpamanya ni ke Om Swastiastu. Nah, ni kan mun ni ke makin taksonnya dia. Kalau dia ni piranti karena kali japa pengeras titin titiang. Dumugi presiden panggil titiang ida dani sarang sami pada kena rahajeng. Lab de karya lulut asih tan kehanan dening kasung kawan ri sejeroning suawisme angga duwe suang. Nika ngenah sampun maciri pasti bepepas ning ngatur. Kita nalar di tak kala jadi ngatur orang rayunan. Dia ning di ngatur rayunan kan yang rara keparane. Inggih dadane parundangan sareng sami dua ning karya niki sampun puput ngiring ngajang sareng sami. Nika dados nika kepara di kedangan antum lajah nika. Yen mangken sampun sering ngemarian puniki tios malih. Inggih dadane para undangan lanang isi sarang sami sandidahat mustika yang titiang. Majanten sampun sangkaning piranti kara kalih pengeras titin di dadane sarang sami. Parikrama dudonan acara rahinan mangken sampun presiden muasta puput rahajeng labda karya sidaning don. Lanturang malih mang de titiang nenten ke bos maburon alas manyang ngatur semalih sampun tambis-tambis lintang parwate de sangyang baskari lintang parwate nika dados lintang adri nungang acale lintang giri nika patut aten mata nai sebenarnya kan nosan duani sampun tajak de sangyang surya kan nika biasane kepareu nika yen sampun sering memargi lintang parwate lintang adri lintang giri nungang acale Giri, Adri, Acalan ke gunung astane. Mata nai balangkin gunung nika. Lintang Parwata nika atau nungang Acala dados. Sane mangken sampun cuma wis galah kalau desa Panemayan titiang. Pacang aturin di dadane sareng sami. Nyite rayunan boga Sumatera maka yasa katene yatnya wiwahe sangaskara puniki. Sampun puput nika lanturan malih. Kirang langkung tunu luweh doreng sang sani muasta sampurna antuk titiang mesoda. Sangkaning berenam yang mana ngandap kasor kita mandele dan ugi dadane sarang sami ngampurayang kalih ngaksama yang kau titiang inggih kadia sapunika presiden titiang ngawen tenang atur-atur penyuga atur pengaksama sani mangkin ngiring ngadang sarang sami jumujug genah sani sapun kecumawi sang titiang inggih punika ring saren bedangin wenten siki saren badauh nalar wonten siki. Inggih maka perlinan yang ngatur, maka wasana yang ngatur puputang titiang antuk para santi om, santi om kada sapunika. Dan wawah titiang Malaysia akeh nak durung ngwikane nindek puniki. Wenten bahasa basita ida dane para undangan, ida dane para uleman, ida dane para tamu, ida dane para tamui. Ida dane para pamidara, ida dane para bakti, para atiti. Dija genah niki. Sampun gapiok niki dados iki. Yen ning ida dane maduwe karya pawiwahan. Nika majampen sateng atur-atur pengaksama. Inggih ida dane para uleman dados, para undangan dados. Yen ning wenten raris ida dane maduwe karya plebon. Kan ulama nalar di ngajung dengan dia sampai dika rita kala jagi nyarengin pemargi ke seta dika inggih dadane para pamidara ya dika kan ya kentan nalar rita kala wenten pemuspan ring kerajaan ring pura dika tan para undangan para bakte para atiti kadia sampai dika mangda wenten genahne metios-tiosan dika sampurna dados nistiki dije para pamidara dije para uleman dije para atiti dije para bakte kadia sampai ngiring melajam malih tendados napi ngiring elingan niki pinaka pumuputnya dadane sarang sami atepung miber sekadi atur titiang wau tan wentan manah titiang inggilang sekian nyapo kadi aku sombong radis titiang kantun wi muda pisan kantun melajain nangge pamekas majang ring sang meraga pascat wicaksana sang wastawi buh ninging sastra ampurayang pisan kadi asa peniker ngiring titiang boyo guru ngiring sarang-sarang belajar kadi asa peniker nya ngatur titiang nggih puputna jadi mut benyang bukun ngile wawane malih yen ning wenten raja sareng dijem yen menawi teu durung angerenge kantun singsar ring sejeroning redaya ngiring malih ring dijani menawi teu durung kauningin ireng durung kawikanin ngiring dados
lanturang malih. Ingat semua